Are you having a good time? Vai jums ir labs laiks šeit? Oh, what a blessing. What a blessing to be in the presence of the God of Israel. Kāda svētība ir būt Izraēla Dieva klātbūtnē? We invite him here, his presence, Mēs ielūdzam viņu šeit, viņa klātbūtnē, to walk among us, lai viņš staigā mūsu to vidū, let us know who he is, lai viņš dara mums zinām, kas viņš ir, and to change us lai izmaina mūs into his image savā līdzībā and into his likeness. un savā veidolā. More of him, Vairāk viņa less of us, un mazāk mūsu, and all of our lives are better. un tad visu mūsu dzīves būs And our labāks. nations increase. Un mūsu tautas pieaugs. Latvia increases. Latvija pieaugs. I want you to know how blessed I was Es gribu, lai jūs zināt, cik svētīta es biju hearing some of your political leaders in Latvia. Kopā ar dažiem no jūsu politiskajiem vadītājiem. There was a humility Tur bija pazemība and a purity of heart un sirds tīrība, that came from Giannis kas nāk no Jāņa. as the deputy speaker has given his words of faith to us. Kad viņš runāja savus vārdus uz mums. And now this morning when Ines spoke Un kad Inese runāja, with her words of faith, kad viņa deva savus ticības to vārdus, bring not only the prayer breakfast to Latvia, ne tikai atvest lūkšanu brokastus uz Latviju, but more specifically the Jerusalem prayer breakfast Bet- here in Riga. bet it īpaši Jeruzālemes lūkšanu brokastis šeit Rīgā. Their goal wasn't political. Viņu mērķis nav politisks. Their goal was to align their spirits with the Word of God. Viņu vēlme bija pakļauties Dieva garam. How precious is that for this nation? Cik tas ir dārgs šai tautai. Because you see, they are looking with the eyes of faith, Redziet, viņi skatās ar ticības acīm. not with our physical eyes, Nevis ar fiziskajām acīm, but with eyes that hear and understand what only the Holy Spirit can reveal to us. bet ar acīm, kas redz tikai to, ko Svētais Gars mums var atklāt. It's that same Holy Spirit that cried out to Abraham Tas pats Svētais Gars, kas sauca uz Ābrahāmu, to leave his pagan world and his pagan life atstāt savu pagānu pasauli un pagānu dzīvi, and be willing to become the father of the chosen nation that God would take to fulfill his covenant to redeem mankind. jā, lai viņš vēlētos kļūt par tēvu tautai, no kura nāktu visu cilvēku glābējs. And it is the eyes of faith that God gave to Moses Tās bija ticības acis, ko Dievs iedeva Mozum, to lead the people of Israel vadīt Izraēlu cilvēkus. when God broke the captivity of his people in Egypt. Kad Dievs salauza viņa savas tautas verdzību Ēģiptē, Moses did not want this assignment, Mozus nevēlējās šo amatu, but through the eyes of faith, bet caur ticības acīm Moses accepted the assignment Mozus pieņēma šo nozīmējumu and led the people un veda cilvēkus. in something that had never happened before in history. Kaut kas, kas nekad iepriekš nebija noticis To vēsturē, lead God's chosen people vadīja Dieva izredzētos out of cilvēkus, slavery, izvest no of verdzības, bondage. no saistībām, against the most powerful nation in the world. pret visspēcīgāko tautu visā pasaulē. And Moses Un Mozus and the Israeli people, un Izraēla tauta, Jewish people, ebreju tauta, saw redzēja not only with their physical eyes, ne tikai ar savām but fiziskajām with the acīm, eyes of faith, bet ar ticības acīm, the powerful hand spēcīgo roku, of the God of Israel Dieva Izraēla spēcīgo as he roku, broke their chains kad viņš salauza viņu važas and took them through the desert un izveda caur tuksnesi to Mount Sinai, uz Sīnai kalnu, where God himself met with Moses. kur Dievs pats personīgi On the top sastapās ar of the Mozu mountain. kalna galā. The top of the mountain was burned. Viss šis kalna gals dega. After the last Jerusalem prayer breakfast, this year
in Jerusalem, Pēc Jeruzalemes brokastīm šajā gadā Albert Jeruzalemē and Hallie Wexler Alberts un Helija Veksleri went with a small group of believers ar nelielu in the ticīgo God of grupu Israel, un Izraēla dievu, and they traveled to Mount Sinai, viņi devās uz Sīnai kalnu. a relatively short trip Pavisam īs it kā ceļojums from Jerusalem. priekš Maybe Jeruzalemes. 5.5 hours. maybe 5,5 5.5 stundas apmēram. And unbelievably, they walked up that very difficult journey up Mount Sinai. Un viņi uzkāpa šajā sarežģītajā ceļojumā, šajā kalnā. Albert told me it was so difficult. Hellie's shoes, the bottoms of her shoes were tearing off, her boots. Jā, Alberts teica, bija diezgan sarežģīti. Helijas apaviem zoles nonāca nost. But she had Albert. She was fine. Bet viņai bija Alberts, viss bija kārtībā. They went up that mountain with the eyes of faith. Viņi uzkāpa ar ticības acīm šajā kalnā. And Albert showed me the photos Un Alberts parādīja man šīs bildes. of the top of the mountain, the rocks of which were burned. Viņš rādīja bildes šos akmeņus, kurus bija sadedzinājusi uguns. The inside of the rocks weren't burned. Jā, akmeņu iekšpuse ir sadegusi. The surface was. Nevis iekšpuse, bet ārpuse bija He sadegusi. showed me that photo of the rock that God himself split. Un viņš rādīja man šo akmeni, kuru Dievs pats bija sašķēlis. That rock the split is 60 feet high. Un šī klints, kura tika sašķelta, bija 60 pēdu augstumā. 60 feet high. 60 pēdu augstumā. It almost looks like you could take a thread and thread a needle. Un tas izskatās, it kā tu esi paņēmis diegu un ievēris adatā. To think we have physical evidence of what God did for the Jewish people. Un mums ir fizisks pierādījums tam, ko Dievs ir darījis priekš ebreju tautas. And Albert and Hallie saw with their own eyes, their physical eyes, Un Alberts un Elija to redzēja ar savām fiziskajām acīm, what for thousands of years kas tūkstošiem gadu was recorded in the Be- sacred scripture. bija ierakstīts svētajos rakstos. And so I think of Deuteronomy chapter 9. Un es domāju par 5. Mūzes grāmatas 9. nodaļu. And I encourage you to read Deuteronomy chapter 9. Un es jūs iedrošinu lasīt 5. Mūzes grāmatas 9. nodaļu. That eternal message of looking with the eyes of faith, Un šī mūžīgā vēsts skatīties ar gara acīm, not with the eyes of sight only, ne tikai ar fizisko redzi, is contained. ir ietverta. I'm jealous that Albert and Helly got to go and not me. Un es esmu greizsirdīgi, ka Alberts un Elija devās, nevis es. But I am too old and too weak to probably make it up that mountain. Bet es esmu pārāk veca un vāja, lai varētu uzkāpt vispār tai kalnā. Maybe if I had the eyes of faith like them, I would make it up that hill. Varbūt, ja man būtu tādas pašas ticības acis kā viņiem, tad es varētu tikt tur Someday. kādu dienu. But I make that journey by faith. Bet es šo ceļojumu izdarītu ticībā. And why don't you make that journey by faith too? Un kāpēc arī, lai jums nedotos šajā ceļojumā ticībā? Read Deuteronomy 9. Izlasiet 5. Mūzes grāmatu 9. nodaļu. This is a message from the Spirit of God to the Jewish people. Tā ir vēsts no Dieva gara Izraēla cilvēkiem. As God was asking them to fulfill his destiny for Israel. Kad Dievs vaicāja viņiem piepildīt šo aicinājumu Izraēlam. We're familiar with the words of God to Joshua, be strong and courageous. Mēs pazīstam šos Dieva vārdus, kurus viņš teica Jozuā, esi drosmīgs un stiprs. But in Deuteronomy 9, God is saying to the Jewish people, this is your moment to walk by faith and not by sight. Un šajā 5. Mūzes grāmatā 9. nodaļā Dievs saka, šis ir jūsu brīdis staigāt nevis skatīšanā, bet ticībā. And he assured them,
Un viņš viņus pārliecina, that he would win the battle, ka viņš uzvarēs šo cīņu, that he would go ahead, ka viņš dosies pa priekšu and he would devour the enemy. un viņš aprīs ienaidnieku. He told them, Viņš teica to viņiem. the people are so strong, they are giants. Cilvēki bija tik spēcīgi, viņi bija milži. The Anakite people, Anaka cilvēki. they are huge, they're giants. Tie ir milzīgi, viņi ir milži. The physical eyes say, Fiziskās acis saka, no way we can't defeat these people. nekādā veidā mēs nevaram uzvarēt šos God cilvēkus. says to the Jewish people, Dievs teica Izraēla cilvēkiem, I've already devoured them. es jau viņus esmu aprījis. You go by faith, Jūs ejat ticībā, not by sight. nevis skatīšanā. And he reminds them Un viņš viņiem atgādina, that they failed to walk by faith ka viņi, earlier. ka viņi neizdarīja vai viņiem pietrūka ticības jau iet ticībā iepriekš. They doubted God when they were about to be released from their captivity from Pharaoh. Viņi šaubījās tajā brīdī, kad viņš atbrīvoja viņus no verdzības. And God said, look what I did to you. Look what I did for you. I released you from captivity and took you out. Un viņš teica, skatieties, ko es izdarīju jau jums. Es atbrīvoju jūs no verdzības, es izvedu jūs ārā. And you looked only by the physical eye, not by the eyes of faith when you were at Mount Sinai. Un jūs skatījāties tikai fiziskajām acīm, nevis ticības acīm, kad jūs bijāt pie Sīnāja kalna. Moses is on the top of a burning mountain that Helly and Albert have physically seen with their own eyes. Un Mūzus bija uz šī kalna, kuru Alberts un Helija redzēja savām personiskajām acīm. For 40 days and 40 nights, receiving the very covenant of God. 40 dienas un 40 naktis viņš saņēma Dieva derību. And what were the people doing? Un ko cilvēki darīja? Looking with physical eyes, Viņi skatījās fiziskām acīm, not eyes of faith. nevis ticības acīm. And they sinned and rebelled against God. Un viņi grēkoja un sacēlās pret Dievu. There is absolutely no difference Un tur nav nekādas atšķirības between the Jewish people starp jūdu cilvēkiem and us. un mums. Do we look with the eyes of faith? Vai mēs skatāmies ar ticības acīm, Or do we look with physical eyes? vai mēs skatāmies ar fiziskajām acīm? I was shocked reading Deuteronomy 9, Es biju šokēta, kad lasīju šo 5. Mūzes grāmatas 9. looking at nodaļu. my own nation, Skatoties uz savu tautu, the United States. ASV, It seemed that on February 28th of this year, izskatās, ka 29. februārī šajā gadā, when the United States and Israel joined together to defeat the enemy of Iran, kad Izraela un ASV apvienoja spēkus, lai uzvarētu ienaidnieku Irānu. the world literally observed miracles every hour. Pasaule skatījās un piedzīvoja brīnumus katru stundu, For weeks, nedēļām. and in no time at all, Un nevienu reizi we observed the Iranian Navy gone, mēs piedzīvojām, kā Irānas flote tika iznīcināta, the Iranian Air Force gone, kā Irānas gaisa spēki tika iznīcināti, defense systems gone. kā šīs te aizsardzības sistēmas pazuda. In all ways, there was victory in the hands of Israel and the United States. Un visu laiku Izraēlas un ASV rokā bija uzvara. Never before has the United States and Israel worked together as we saw beginning February 28th. Nekad iepriekš mēs nebijām piedzīvojuši, kā ASV un Izraēla strādātu kopā. Never before had we observed such unbelievable victory Un nekad iepriekš nebija piedzīvota tāda neticama uzvara. militarily against an enemy that for 48 years has terrorized the world. Uzvara pār tautu, kas 48 gadus ir terorizējusi visu pasauli. And with a nearly complete military victory,
Un kā pilnīgi militāra uzvara, we witnessed a pause mēs esam liecinieki pauzei, that defies any explanation. kas noliedz jeb nesniedz nekādu izskaidrojumu. I've personally had the privilege of working in this political and military environment. Man ir personiski bijusi privilēģija strādāt šajā militāri politiskajā vidē, As a former member of the United States Congress, kā iepriekšējai ASV kongresa dalībniecei. my jaw hit the ground. I was so shocked. Man žoklis atkārās līdz zemē, cik es biju šokēta. Since when does a partner in a victory No kopš kura laika uzvaras partneris, līdzdalībnieks, walk away from victory? aiziet prom no uzvaras? And yet, reading Deuteronomy 9, Un tomēr lasot šo 5. Mūzes grāmatu 9. nodaļu, just as Solomon says, there is nothing new under the sun. tā kā Salamans teica, nekas jauns nav zem saules. In the midst of victory, what happened? Did the United States lose faith? Kas notika šīs uzvaras vidū, vai ASV pazaudēja ticību? I don't know. Es nezinu. Someday we will find out. Kādu dienu mēs to noskaidrosim? But I believe the message that we are given Bet es ticu, ka tā vēsts, kas mums tiek dota, is that we can trust a holy God, ka mēs varam uzticēties svētajam Dievam, the God of Israel, Izraēla Dievam, to take us to complete the victory kurš var mūs aizvest uz pilnīgu uzvaru, that he gives, kuru viņš sniedz, that only he can deliver. kuru viņš arī tikai var iedot. The horses and chariots he gave us Tie zirgi un karietes, kurus viņš dod mums, were working really well. darbojas ļoti labi. So we trusted in that. Mēs uzticējāmies tam. Why not trust him for the complete victory? Kāpēc neuzteicieties viņam uz pilnīgu uzvaru? So despite American poll numbers, Neskatoties uz amerikāņu šo te cipariem aptauju, that may have shown the American people upset about high gas prices, kad cilvēkiem nepatika šīs augstās degvielas cenas, which I understand, kuras es varu izprast, that's a very small enemy tas ir ļoti mazs ienaidnieks in comparison to the enemy of Iran. salīdzinājumā ar ienaidnieku Irānā. And this is a spiritual enemy at its root. Un tas ir garīgs ienaidnieks pašā saknē. Because the enemy of Iran Tāpēc, ka ienaidnieks Irānā is the eternal enemy of our souls. ir mūžīgais, mūsu dvēseļu mūžīgais ienaidnieks. And the enemy that has sought from the beginning to destroy the Jewish people and the Jewish state. Un tas ir ienaidnieks, kurš ir meklējis jau no paša sākuma iznaicināt Izraēlu tautu un Izraēlu valsti. Because this spirit hates the very covenant of God with the Jewish people. Tāpēc, ka šis gars ienīst Dieva derību ar Izraēla cilvēkiem. Will we wake up? Vai mēs piecelsimies? Will we believe the Holy Scriptures? Vai mēs ticēsim svētajiem rakstiem? Will we believe that the enemy of God Vai mēs ticēsim, ka Dieva ienaidnieks, can only be defeated by God himself? kad to var uzvarēt tikai pats Dievs? That's the message that the Holy Spirit of God gave to the nation of Israel in Deuteronomy 9. Un tas ir tas, vēsts, ko svētais gars 5. Mūzes 9. nodaļā saka Izraēla tautai. That the victory of glory of God would be won by God himself. Kad Dieva godība un uzvara būs uzvarēta ar pašu Dievu. When God spoke the eyes of faith Kad to the Jewish people, Kad Dievs uzrunāja, tad ticības acis Izraēla cilvēkos. cross the Jordan River. Ejiet pāri Jordānas The upei. enemy's already defeated. Ienaidnieks jau ir uzvarēts. The enemy's already devoured. Ienaidnieks jau ir aprīts. Just get on the battlefield. Izejiet uz Watch kauju what I will do. un skatieties, ko es darīšu. I will deliver your enemy for you. Es atbrīvošu vai izdzīšu ienaidnieku jūsu priekšā. God
Pharaoh. To Dievs izdarīja ar faraonu. Later, he did that with Haman. Un vēlāk viņš to darīja ar Hamanu. God later saved Israel, the Jewish people, from another genocide with Herod. Un tāpat Dievs pasargāja Izraēlu cilvēkus no vēl viena genocīda caur Herodu. Throughout all of history, God has saved his people and preserved his people from the enemy of our souls. Viscaur vēsturei Dievs ir saglabājis un uzturējis savus cilvēkus un viņu dvēseles. This spiritual battle that we're up against Garīgā cīņa, pret kuru bija jāsaceļas, is always defeated and won by the Spirit of God. ir vienmēr bijusi satriekta caur Dieva garu. It's a spiritual battle Tā ir garīga cīņa. of a great God, Varana Dieva the God of cīņa, the Bible, Bībeles Dieva, the God of Israel. Izraēla Dieva. This is our commonality of Jews and Christians. Un te mēs, tā ir mūsu kopība ar ebrejiem un kristiešiem. God is real. Dievs ir patiess, The Bible is real. Bībele ir patiesa. If we believe with the eyes of faith Ja mēs ticam ar ticības acīm and not by sight, un nevis ar fizisku redzi, we will see the greatest victories the world has ever known. mēs piedzīvosim vislielākās uzvaras, ko pasaule ir piedzīvojusi. Not by our power, Nevis savā spēkā, not by our strength, nevis ar savā spēkā, but by His. bet viņa. Just think, Padomājiet tikai. from February 28th, 2026, No 28. februāra 26. gadā all of us have witnessed the victory that came from the hand of God. visi šo uzvaru, kas nāca no Dieva rokas. It was the United States and Israel coming together and coming against this spirit that seeks the death and genocide of the Jewish people. Izraēla un ASV kopā mēs esam nākuši pret šo garu, kurš meklē iznīcību un nogalināšanu Izraēlai. And not the Jewish people only. Un ne tikai Izraēla cilvēkiem. Then the next people are the Christian people. They Nāko- seek to devour. Nākošie, ko viņi vēlas aprīt, tie ir kristieši. This vile spirit of death Un šīs iznīcības nāves gars is not the powerful enemy we think it is. nav tik ietekmīgs ienaidnieks, kāds viņš ir. It's already defeated. Viņš jau ir iznīcināts. If we only knew it, Ja vienīgais mēs to zinātu, if we only believed it ja mēs tikai by ticētu faith, ticībā, that is what set Abraham apart. tas ir tas, kas Ābrahamu atdala. He believed God, and that belief was accounted to Abraham as righteousness. Viņš ticēja Dievam, un šī ticība tika pieskaitīta par taisnību. Moses believed God. That's what set him apart. Mūzes ticēja Dievam, un tas viņu atdala. That belief was accounted to him as righteousness. Un šī ticība tika pieskaitīta viņam kā taisnība. The same is true of King David. Un tas pats ir taisns, patiesas par ķēniņu Dāvidu. And the same is true of us. Un tieši tas ir patiesība par mums. If we believe the God of the Bible, Ja mēs ticam Bībeles Dievam, the God of Israel, Izraēla Dievam, that he is good for his word. tad viņš ir patiess savos Do you vārdos. believe that? Vai jūs ticat tam? Do you believe that? Vai jūs ticat tam? Stand up. Piecelieties! Stand up. Piecelieties! Father, Tēvs, we come to you now, mēs nākam tavā priekšā. the God of Israel. Izraēla Dievs, Lord, we know that you will defeat all of our enemies. Kungs, mēs zinām, ka tu uzvarēsi visus mūsu ienaidniekus. You will defeat this powerful enemy, this spirit that hates Israel and your people. Tu uzvarēsi šos spēcīgo ienaidnieku, kas ienīst Izraēlu tautu. Would you grant wisdom Vai tu dosi gudrību and the eyes of faith un šīs ticības acis to Latvia's leaders, dos Latvijas līderiem, to Latvia's spiritual leaders, Latvijas garīgajiem to vadītājiem, Latvia's political
political leaders, Latvijas politiskajiem to the vadītājiem, people of Latvia, cilvēkiem Latvijā, that the people of Latvia would stand strong in faith lai cilvēki Latvijā stāvētu stipri un droši, as God has called them to stand. kā Dievs ir aicinājis viņus stāvēt. God is the most powerful friend Dievs ir visspēcīgākais draugs, Latvia will ever know. kuru Latvija jebkad būs pazinusi. Put the eyes of faith in the hands of the holy God of Israel, Ieliec ticības acis svētais Izraēla Dievs, and Latvia's future will be sure. un Latvijas nākotne būs droša. I pray now Es for lūdzu tagad all of Europe, par visu Eiropu, for the United Kingdom, par apvienoto karalisti, to also stand strong. lai tās paliek stipras. Reject the lies that are being told over and over in Europe and in the UK. Lai atsakās no meliem, kas tiek atkal un atkal atkārtoti Eiropā un UK. And stand strong on the Word of God, Un lai paliek stipri uz Dieva vārda, the one sure foundation, uz vienu un patiesu pamata. the holy God who is our deliverer. Svētais Dievs, kas ir mūsu In atbrīvotājs. this moment, nothing is more important Šajā brīdī nekas nav svarīgāks. to stand firmly with the eyes of faith Pastāvēt stipri ticības acīs and reject our physical power un atteikties no savas fiziskā spēka in favor of His holy power, par labu viņa svētajam spēkam. the only power capable of delivering us from this poisonous enemy. Vienīgais spēks, kas var mūs atbrīvot no šī indīgā ienaidnieka. Now let's thank Him. Let's praise Him. Tagad Let's thank Him. pateiksimies viņam, Lord, we slavēsim thank viņu. you. We thank you, Kungs, Lord. mēs esam We pateicīgi. praise you. Mēs Lord, godinam we tevi. come to you with the eyes of Nākam pie faith. tevis ar ticības acīm. Just as the Jewish people did as they stood on the banks in Jordan, Tāpat Lord, kā Izraēla and looked cilvēki, by kad faith stāvēja that Jordānas you were the priekšā, conquering tu king, esi and that iekarojošais you would deliver the uzvarētājs. covenant Tu as you atbrīvo promised. šo. You are that same God. Tu esi tas pats Dievs, You are that same Spirit. tas pats gars. We trust you even now. Un mēs We uzticamies thank tagad. you even now. Mēs esam pateicīgi tieši tagad. Latvia's future is secure. Latvijas nākotne ir droša. Europe's future is secure. Eiropas nākotne ir The droša. UK's future is secure, Un Eiropas nākotne ir droša. as is the United States. Tāpat ASV, All nations on earth. visām tautām uz pasaules. If we will but surrender to the God of Israel Ja mēs pakļausimies Izraēla Dievam and surrender our will to your will, un pakļausim savu gribu tavai gribai, you are the mighty God. tu esi varenais Dievs. You give your shalom. Tu dod savu šalom. We speak your shalom over Latvia. Mēs pasludinām tavu We šalom pār speak your Latviju. shalom. Tavu šalom. And we surrender our will to your will Un mēs pakļaujam savu gribu tavai gribai. and stand with the eyes of faith. Un stāvam ar ticības acīm. In the mighty name of the God of Israel, I pray. Varenā Izraēla Dieva vārdā es lūdzu. Amen. 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 Amen.